Znaju to i korisnici usluga dobrotvornog društva Merhamet iz sisačkog radničkog naselja Caprag. U Merhametu godinama volontira Edhem Edo Omerović. 31 godinu crnčio je u željezari Sisak. Zadnjih 10 godina je na burzi za zapošljavanje. Potres ga je dobrano protresao, ali potom i još jače učvrstio u želji da pomaže drugima. Kad raspremi humanitarne donacije u skladištu, juri do supruge Emire, kuharice u pučkoj kuhinji na Capraškoj tržnici, gdje je u 2 kontejnera nakon potresa preseljen Merhamet i kuhinja. To mene ispunjava, tu nema kraja koliko mene ispunjava. Mene nema ništa, jer ne sreće meni veće nema kad ja izmajim nekome na osmijeh na licu i ono, kad pružim nešto, učinim nešto, upitam kako si, gdje si, ovo, ono, mene nema većeg bogatstva od toga. Vjerujte da sam išao kod jedne obitelji, mlađe 100 ljudi sa djecom, da sam ja plakao. Eto, ja sam tu plakao koliko djeca, ono kad sam ja došao, kad se djeca usrećila, aj pa donesao nam čokolino, donesao mama mlijeko nam donesao, viđaj mama ovo. Ja sam plakao sa tom djecom, s tim, toj obitelji, s tim sa njima sam plakao. Toliko mi je nekako bilo ono, što sam nekome učinio, ono, to je nešto malo, sitno, nije to nešto veliko, ali si nekoga usrećio, znate. Meni fali moje kuhinje dole, ovdje sam u skučenom prostoru, ali sam zadovoljna da mogu pomoći ljudima koji su u potrebi. Vidim tužna lica, ali se nadam da ću im uljepšati dane, uvijek im nešto lijepo kažem, dam im toplu riječ, stavim im obrok u vrećice i kažem bit će bolje sutra i želim da podijelim s njima neku radost, ne da smo svi u nekom bedu, jer potrebno nam je svima da budemo zadovoljni i lijepi. Prošle je godine Edo proglašen za jednog od 3 najbolja volontera grada Siska. Širok osmijeh njegov je zaštitni znak. Njime kao da kaže, ma ne brini, sve će biti u redu. Takav osmijeh danas je potreban i njima i Sisku više nego ikada. Nažalost, morao sam izaći iz svog stana, jer potres kako je to uništio, uradio, dobio sam kuću od islamske zajednice, od džemata Siska, Medžlisa Siska, zahvaljujem se magistru Alemu Efendiju Crngiću i tajniku Edinu Safiću što smo tu kuću ustupili. U toj kući sada živim, to je dokle ću biti tu, vjerovatno dok se moj stan ne sanira, kad će to sanirati, šta će biti, ne znam, do kada, nemam pojma, ne znam sad. Za mene su svi korisnici moja familija, moja obitelj. Znači, tako i doživljavam, jer ne do Bog da ja prođem sa tu stranu tamo, a već i jesam. I ja živim isto, isteljena sam iz svog stana, živim isto u džematskoj kući. Trenutačno sad ne znam šta će biti s mojim stanovanjem, hoću se rušiti, hoću li obnavljati. Biće kako će biti. Glavno, ne gubim nadu ni u što. Živim sa punim srcem. To je Mirino puno srce, ipak se malo stisne kad nakon posla navrati u Viktorovac. U ulici Avgusta Šenoje, na kućnom broju 9, prizemlje lijevo, njihov je dom. Emira se zbog straha i dalje boji ući u njega. Pa jest teško se prisjetiti svega toga, onaj dan kad je bilo 12:20, kad je bio 28. potres, ja sam ženu izvukao van, ona se bila usrušila, nesvijestila se, palo mjesto, jer tjedu sam izvukao tu na livadu i svi susjedi smo, svi smo istrčali van i
tako pružali pomoć jedni drugima, koliko smo u tome trenutku mogli. Koliko smo uspjeli da koliko se uspjelo, da. Jedni s drugima da se Jer strah, onaj kako je to bilo nelagoda, ta strah, svi se bojali, nije samo da sam se bojio ja, da sam moja gospođa, svi susjedi, svi smo bili u panici, svi smo bili u nekom šoku. Muž se borio sa ormarom da bi mene zaštitio, pa je bio sav izudaran. Par puta je orman padao na njega, pa ga je dizao, pa smo se borili da izajdemo van. Vrata su nam bila, nisu se moglo otvoriti, nešto nisu htjela. Pa kad smo izašli van, onda šta ja znam, to su bili trenuci opstanka. Bilo je gadno, ali smo se izvukli. Glavno da smo živi. Drugo će se valjda napraviti. Ali moramo polako, rekli su nam da idemo polako kad treba i to je to. A u stanu ćemo popraviti šta treba. Ti statičari su bili, dali su tu privremeno su nam dali, nesposobno za stanovanje, nije za stanovanje, a sad treba neka druga komisija doći da procjeni da li je za stanovanje, da li nije za stanovanje, šta će biti sa zgradom. Hoće se renovirati, neće se renovirati, mi čekamo zeleno svjetlo da nam oni daju da bi mi mogli nastaviti dalje život normalan, da bi živjeli u svome i da nismo ovak kak jesmo. Ermin, Eka, Edo, Emira, svi oni i tisuće drugih pogođenih potresom i načetih strahom imaju istu želju. Dobiti zelenu naljepnicu i na kuću i na dušu i ponovno krenut s mjesta gdje je 29. prosinca život stao.